kuleto ke takamuva letiphuma kumongameli waseMelika Donald Trump tithi umongameli lo sowushaya umthetho lomusha manje lese uvumela ukuthi bonke abantu base South Africa nebase Swatini labeva ngathi abakaphatheki kahle bahleli kabuhlungu bahleli ngesibunu sinye ukuthi sebangaqonza lapha emahovisini elincusa lambasada ePitoli bafike babhalisele ke uhlala eMelika indiza itawathatha ke bahambe bayobadigcili taseMelika uthi Donald Trump atikhulumela noma ngabe awusikhuluma isibhunu noma ngabe ulikhalathi noma ukhuluma isiZulu lesi sabobhazaza wemukelekile noma ngangibani nangabe nje sowuyeva nje ukuthi kuwe kuyinhlulo kuhlala eveni lelibuswa kade inkundla eveni lelibuswa ngemakhosi wena sewufuna nje kuba ngumuntu losihlophoyi longalaleli longahloniphi uthi Donald Trump indiza ikhona kwaza egibela indiza mahala free uye America uyobasigcila khona eAmerica seyesweleta igcili bekunene ngako ke nami as a prophet of God ngiyanikhulula nonke nine leniva ngazi uthi live lemaswati linifanele lentikhanza ngathi ngcono kakhulu ukuthi lingahlala lapho kubuswa khona ngetinkundla kuphinde kubuswa khona emakhosi nali ke lithuba lenu hambani majani eAmerica uyanifuna Donald Trump amen.